Lona ngumsakato wakangwane lo sakade ngeSiswati kuseMbabane la ngikhuluma khona sikhathi mlaleli alishumi nesiphohlongo ishayile insimbi la yesikhombisa ngo-18 minutes past 7 singena manje ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sicolise ngelibika lethu leli sinyamalalele kepha ke sesikhona ehlelweni singasaqali bezila evikini liphelile lo hlelo lungena njalo emva kwetindzaba tensimbi yesikhombisa njalo ngemasonto sihamba ke lapha nomfundisi dokotela Reverend JV Mazibuko ubuya lapha ke Mbabane Alliance bakhona la eMbabane lapha sikhuluma nemaswati ihloko letahlukahlukene sibuka Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sibuya lapha evikini liphelile besihleli neljala la kaMabuza naloke likhuluma buhlungu balo njengoba sikhuluma lenzaba yokungabikho kwendvodza ibe ikhona lokunye lokwavela sakhuluma nemfundisi ngiyindzaba yebuhlungu lena kafika Mabuza sithinza lapha asola naye ukuthi ayi ngasi sala ngale washangale kubomake kepha ke wabona sichana indvodza ayikhuluma buhlungu bayo kodwa siyakholwa ukuthi nasisakhuluma nomfundisi kukhona lokuvakalako kukhona lokutawulunga kukhona lokulungiswako wela sawubona Nceko asibonge Mnguni sikubingelele siphinze sibingelele umlaleli ekhaya simemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo siyabonga wela sekuthi sokhona umntalo sivumele ukuthi sibe khona silishwa ngilolibika lethu leli ngafuna ukusendela kahle kepha ke ngiyakholwa ukuthi sitayilungisa kahle namajakithi lihlale likhona la eDutana ngoba na uthi uyakhosholoda ngale bese sekunyamalala letinye tindlu kepha ke sesikhona ehlelweni njengoba sengishilo ukuthi besila sinelijala kaMabuza sayiteka indzaba ashaya emaswati akhuluma ngamangala mina umuntu unebakubo ungacabanga umuntu uhamba yedwana bavela bakuMabuza la kodwa nje ngosaba khona ngene emoyeni kodwa ke sitayiteka sesiphumile ehlelweni wena asingene ehlelweni kunjalo simelane nambashaya basho labakushoko sesihamba umganyana kulesihloko lebesisitsingitsa lapho sikhuluma ngendodza ithi ikhona kodwa ingabikho simelane sekunengi lesikhulumile nemaswati ashaya avakalisa imibono yabo kungako ke bese sivele sithi siyazuba sifuna kungena ehlangathini lwabomake emakhambi sitawaletha kanye wase uyashaka Mabuza sicha ngoba vele simelane kusebenta kwethu labanye siyadimemela bona yendvodza yemake ungajikishela ilitshe esivivaneni kufaka lithungo lakho nawe sisakhala labanye bayashaya bona ngekwabo libekile ke lijaha simelane namhla ngifuna sizube angayikhohlwa lembuto yabo babe mabandla etibongo nako konke lokho sitawuletha abantu labangasisita basicathatele kokuthi lapha kuma kanjani lo munye nje sasesambile wavela umlayedo lapho wathi hayi vele lenzaba yetibongo ingilenye lo munye nje watipha nje kodwa uyaphila lalamhla lusho si ude lo mntu sibongo usinje nasi sibongo sami watipha nje mina ngingibani yaphila kanjalo inzama kunjalo Mnguni kuphela ke kuthe emaswatini kude lokungasho lutho kunjalo kude lokungasho lutho emaswatini simelane kungako nje sathi cha
asisuye khama asitholele isikhathi sikhulume siqondzana nayo ngqo sibaka simelane nje kusho lutho nibaka amazibuko nje kuswa bomwela sekungabe nani wela ini awufaka futhi ke esiswatini simelane umntwana uthi angadalwa kuthiwe akahamba yokubhunyisela bese kuthiwa ngetinyamatane takubo buqiniso nekungabi naliqiniso asikho lapho kodwa sithi lo mhambo uthini wendelwana mfuna uthi utawufaka lekunesito takamwelase bese sesiba neluhlaya awufaka siyawiteka ngesikhathi sakhona kepha namhla ngifuna sizube ke Mnguni sibuye ngakubomake kuthi njengoba lo mqondo ukuthi kuyendeka indoda ingabi khona kanti khona kuyendeka yena umfati naye angabi khona kanti ukhona noma ke abe khona kanti akekho noma ungakubeka ngiphi indlela netleta awufakala liqiniso Mnguni lithi into divama kuhamba ngathi mbili nakunalokubi khona lokuhle nakunaphansi khona nasedulo nalapha ke kunemlomduna nemlomsikati kunendoda kunemfati letinye into leti hlasela emadoda tiyabahlasela nebafati umlaleli ke naye utayilobola ngendlela la ilobola ngayo kodwa nje ngiphakamise naku lokumbadlawana mina kubuka ukuthi ngabe kuyendeka yini vele ukuthi umfati angabikho kanti ukhona ngakukhanza ukuthi kuyendeka ngekwekuthi bakhona bafati labathi kanti bayitholile inhlanhla emendo incwadi lengcwele nawufunza Taka Proverbs 14:14 nawuqala nje eqaleni utawuhamba udibane nemagama lathi umfati lohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa losiwula uyayihliphita ngetandla takhe nawubuka lawo magama simelane uyabona ukuthi vele bakhona bafati labathi sebatholele inhlanhla ekwenza bahliphite bona ngani kanjani lokunye kwakhona kuthi umuntu athi enzile angalinaki lelikhaya lakhe bakhona bafati simelane lokhanza ukuthi sotawuvela naye abonakale angekho kanti ukhona lokho kubonakale ngekuthi angalinaki lelikhaya lakhe nawusangalinaki imudlase abakhona ungabulula yini usakanaki kanjani ngomuntu asidomnye ngiyakwenta kokuthi noma vele lona nje nguvila voco lele sikhuluma ngayo lokunye kungaba ngiloko simelana avilaphe umfati buvila ke buyinkinga ngoba ubona sekuphuphuma tinto ubona sekuqwala tinto ukuthi hawu lo besithi kunemuntu la ekhaya besithi kunemfati angithi kunetinto nje simelane nabangefika abantu bakhanze tijekile bathi ukhona nomfati kuleli khaya noma kude nomfati bangaze basho njalo kusuke kunetinto letibonakala ngemehlo kusingabe tendiwe futhi ngabe tendiwe ngumfati kubude mhlambe ukuthi le ndvu sayinamfati ini yona solteka yona nje lokho ke sekusifaka etintweni letibonakala ngemehlo letiphatheka ukuthi ekhaya kuyadliwa indzaba emfati
kuthi nje cha kulalwa kudliweni kuvukwa kudliweni indzaba emfati ngeke ni bakuphikise wela sekusicha phela mhlawumbe umfati utawubona apheke lokho indvosa lekulethile angithi nalokuthi indoda izeyilethe simelane kukuhlela kwakhe lo mfati okay kukuhlela kwakhe ngoba iBhayibheli lithi longondli bakakhe ikakhuluka bakubo ikakhulukazi bakakhe ukulahlile kukholo ngilo mfati lo hlela kona ngasebenzisa igama lesile kubolekwa lo organizerko kwekuthi uhambe kanje kube nani bese ke indoda ibambisana nemfati wayo kwenda lokhu umfati la kuhlelile ngiyathi nangisho njalo futhi simelane emadoda ngenxa yeliqapho ipride ungeva nje indoda ethi mina ngendiwa nje mina nje umfati uhlala naye onke lamalanga nguyelo kuphekelako kuthi ke kutawudliwane ngumsebenzi wamake ukuhlela lokho kuhloba nje kwelikhaya simelana kuyingomba yokuthi lo mfati ukhona ngekweliqiniso uyabona ukuthi kufanele kwendiweni njani ukhumbule ukuthi la kwendako sikolwa angakakhulumi ufundisa abantwana naso uthi uyawufunda ke futhi incwadi yetaka seyiteka indzaba lenenge kunesahluko encwadini yetaka lesesaduma noma bangasithanzi bomake kuthiwa ngizaka 31 sike sakhuluma ngayo nje ehlele le tinto letibalwa ka lapha kulula ukuthi into yakatheni uNkulunkulu uyangimangalisa simelane liBhayibheli ngilikhanza mine li all time relevant ngalama emagama liyafanela lingena kutotonke tikhathi nayitolo likhona akuthandi nalamhla kusasa likhona wena kunene ngoba iBhayibheli lisho njalo lathi uNkulunkulu nguye itolo Jesu nguye itolo namhla naphakade nangabe ke sikhuluma ngelive laNkulunkulu lingumlomo waNkulunkulu liyinzando yaNkulunkulu ngiko lingena etimeni tonke nasetikhathini tonke sithi ke ukuthi kudliwane ngumsebenzi wamake ekhaya ukuthi kuhloba la khaya kuhamba njani ngumsebenzi wamake utasi ke make yendani lendvodza yona kube nemena nje ekhaya sekufuna ukubona make nje makunemena indvodza phela nayo ufuna ithathe lifosho lithathe spade ngiko nje nasitawukhanza emafusi alele simelane sibuda lokho nasitawukhanza sibaya sinetimbobo lapha sibuta ukuthi kude indvodza kuleli khaya ngilethinto lesisuka kuto ke leto ikhona ingekho nemfati angaba khona angekho noma angabikho kanti ukhona lokunye simelane ukubona nangekumbatha nje kwabantwana ngumake lobika kubabi kusawo mnguni wasebuhleni besicela nabakithi nabombembe ukuthi bantwana manje sibabonele bahlubulile angithi babonwa ngumake uyabika ke sekuyavela ke emnguni lo lokutakwenda ukuthi labantwana bakhanze sebaphuthekile ngoma make ubonile wabika naba ke welase labaye bathi ngifuna kumlaya ngiyamhlaza angamnaki lo mntwana ahambe naye asingilalo yisi akambathisi ngani uswenkileni uma baba kodwa lo mntwana ugqoke nje mandayindayi ngilolunye letimbawu simelane lwemfati longekho kanzi ukhona uyathi ukuthi iBhayibheli lithite lothola umfati uthola into lenhle lobuhle bakhe bubonakala ngaloko ukuthi
abe khona mbamba abe khona ngekweliqiniso angabi ngilongekho kanzi ukhona angafakela inyawo luyo angaze abe ngilolo hlobo lokuthi athulaya lendvodza lemisebenzi lemiphumela yalesimo salakhaya ngilele khombako ukuthi akekho kanzi ukhona abantu batawubuka yena futhi ngeke bayibona indvuza mhlawumbe bayada bananza bana futhi ucabangeni yena so kuphila simelane kwebantwana kuphila kwaleli khaya kubukwa ngumake kuphila kwalendvodza yakhe kuphila kwalabantu ababo kuphila kwebantwana labakhanzile lakhaya kusethandleni talomake nguye lobona ukuthi lo ushoda ngala lo ushoda ngala bantwana la ngabakhanza ke bamhiba labanye bangababa lendvodza labanye ngabathi ihlobo kodwa ngumsebenzi wemfati akwende lokho ngendlela yokuthi tidzingo talakhaya tihlangabeteke hlangothi tonke kulokunye ngoba batawuthi phela lendzaba yazaga 31 into yakadzeni namuhla simo sesaba nje kude lapho uNkulunkulu athule khona ngekuthi sendani nasesikhatsini sethu kodwa lelesi kwekhudako nalesi kuyalako nalesi kuqondisako ngilokuthi umfati atithele ngalamakhathi ngalabanzako ekutheneni tinto tingahambi ngendlela lefanele lunye liphawu simelane lolphose lifanane naku lesengubekile kwekunganaki kuba sishi kwemfati umfati losishi utiphatha athi kanti unebantwana kodwa athi phathe kungathi akanamntwana bagqwelele libala utiphatha ngendlela ukuthi bantwana kuyedlula manje ngokuthi nje akabanaki kodwa ubone ukuthi nalenhlitiyo ayinabumunyu ngalabantwana uliqiniso yini lokuthi lomunye uzathi ningathi ngingimakwenu ngibothi anti noma ngisisi into letendekako tonke letho simelane ukhanze bantwana bakhala nyembe nasebakhulile bangemantombadanyana noma babafana unina atiphathise kwelijiji kulesisikhathi bamgugisa ngiletinye thethe indlela leto lomunye azalikhiphe ngemlomo ukuthi ngiyatisola ukuthi kodwa labantu nganginitalelana lokuba sishi ngitsite kuyahambisana nalokunganaki kodwa loku kuba kubi nangalendlela ukuthi kuba ngidawuthi attitude of the heart indlela labathatha ngayo enhlitiweni yakhe kulesi sikhathi afisa ngathi ngazange abadale labo bantwana abe nesishi nje angabi nanzabambamba ke manje ngoba kulesi sikhathi kunganaki kungendeka ukhanze ukuthi uyavilapha nje lokuthi wende lutho kodwa lokhu kuba sishi kufaka ekhasi lokuthi inhlito yakho vele nje ibe ngilesinye simo simelana ayikho la kulento usola uNkulunkulu kusiwamphelana ngoba phela kusukela lensimini yase Eden na sebonile bokhokho bethu nakabuta uNkulunkulu usi Adam ukuphi akabuta ngasi Eva ukuphi wathi Adam ukuphi wasuyakhuluma ke Adam ukuthi kwendekeni kambe ngabe sokwendile lokho wena kanjani wathi wena uNkulunkulu kuba umdalanga lo mfati ngaba ngingangeni kulolibili nakasuya kumfati athi umfati kube awudalanga inyoka ngabe angakwendi lokho uyabona sekuyasolwana nje simelane uvisa buhlungu kudalwa umuntu losishi ngoba uluza emathuba unawo
uluza emathuba ukhona uyathi silomlo kwala noma intombazana yakhe ingakhula yenze akanandzaba futhi nekulungiselela kungaba ngumthimba nangabe atawukhishwa ngesintu kungaba ngumshado na kusetshenzwa lapha nako uva nje ngathi uyabanjelelwa uva ungathi ukhithela isikhathi lento ngabe seyidlulile kuphumelela kanamsebenzi ukhanza indoda yalelo khaya inqula inqunza lapha selanza botsathu ngisiteni lamanye amadoda simelana esiswatini asikasho ukuthi kubi na kunjani kodwa lamanye amadoda angene ethenjini hayi ngoba bekasifuna angeniswe ukuthi mhlawumbe umfati weqala lamthatha usishi futhi umfati lo sishi akavami naloqoqa simelana akasilo umuntu oqaqaqo angaqoqa usukane banganyana bakhe nakhona kungaye kuthinza yena nakuthinza nje lomunye umuntu akanamsebenzi ngiyuka akanamsebenzi ushone abantwana bakhe lokusho ukuthi kwaba liphutha nje lokuthi azafike la kulesigaba lakiso kube kuya ngaye ngawubuyele emuva kube kuya ngaye simelane ngawubuyele emuva kungabe abantu abanjalo basitakala kanjani ngoba uyabona ingase sekufuneka abantu abafundzile tengqondo moya niyendile psychology simelane vele kufuna tando takhona aqoqodwe lo muntu kepha angeke ngwethembise ukuthi kulunga kufika ezingeni lelithideni kepha kuya ngekuthi uyivula kangakanani inhlito yakhe khona lala fundziswa kona nalala tshelwa kona kukhona kumguqula kukhona kumletha esimeni lapho kungaba khona inguquko langayenda kodwa nje lengugqizelelako mnguni kuleli phuthu lesibili ngibona lokho ukuthi akanenza kuyedlula lokuthi akanaki kodwa kuvela le element ukuthi akanenzaba so yakhanza ke indoda ke mnguni igijima yodwana isitwe bonqane balabantwana kulesi sikhathi hey lana lapha kulilwekeni sidibanana nebantu mnguni la ukhanza intombazana ithi ngifisa ngathi makwami ngabe ngunango akusho lokuthi nyembeti ithi iqhuluke emehlweni akusho ngebuhlungu ungathi ngoba kwende khanda uthi nguma kwakhe nje utalwa nalamanye amantombazana athi yathi incane kungathi ngabe ngangiyena make wamsibili noma mamkhulu ungathi ngabe ngiyena make wamsibili nganaku lengwendiwa ngumake lo munye simelane angaze amhlalise phasi lo nina amhlali ambute aqoka iveyila ambute asagaba inyongo kuthi emake vele mina ngatalwa nguwe noma bakupha kulikhona sesilapha simelane siteka lesihloko nje ngilethe into lesitibona la ngaphandle letendeka ukuthi na umntwana satawuhlaliswa nina phasi athi impela ngifisa mina kuva make ngumntwana kombamba yini noma bakupha athi ngoye kepha ke lendlela lengiphila ngayo lendlela longiphatha ngayo lendlela longenda ngayo angikhulumi ke simelane ukhanze ukuthi lemendweni kube khona kunye kubili lokungahambi kahle kufuna manje umuntu eqala lefanele akhale kuye ngunina kodwa nje akekho akhona uhushule mandi ngelibhakede yini imfanayo ethi kwemhlano elidada utsinzitha nje uva nje kusikhona lokho kwangithela atsinzithe aqhubeke nempilo siyaqela ngalamanye amagama noma singakefiki egcineni simelana ngiyacela mina Nkosi yami banengi labantu abakhalako bakhaliswa bomake babo labakhona bangekho noma babe ngekho kanti bakhona kuthi emakhaya bomake asithi nyukunyene
asithi ncindeni sende kuphila kwethu kuvakala ukuthi sikhona. Iluhlelo luthi impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo dilima ngakubomake lomuhla vele mama ikhona yini indzaba lenje noma nje umfundisi udle kakhulu wasoyahema so uqhamusa hayi make kuyenteka nje abe ngekho akhona abe khona mhlawumbe ukhona nesithumbu akekho nangabe ikhona indlela enjalo singayenda kanjani ilobole nawe luhlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo inombolo yethu ithi ke 2406 1010 sayibuyile 78 36 92 38 ushanga amahlala ekhokhweni 78 36 92 38 noma ke 2406 1010 impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sasa dingingo manje siza silophethe ihlelo kholo selayinini sawubona ngwana. Okay ya phinza ke uzame kuyabonakala ukuthi khona lokho bese kuyasiphazamisa ku 240610 sikhuluma ngamake lokhona ukhona mhlawumbe ngalesithumbu akekho yena la ekhaya lomunye akekho kodwa nje ukhona la ukhona kodwa akekho ikhona indlela enjalo kuyendeka ukuthi make abe khona kodwa mama akekho la shaya 240610 1010 sawubona kwana ehlelweni yebo ngikuna sebuhleni ngiyavusela kuwe nemoya studio siyakwemukela ngalanga ngisheya kwenkomazi hawu kunjalo mnguni cha ngiyayiva majala amadzala ngicela kuba mfishane nabakithi ngingalanga cha ngiyayiva nabakithi namhlanje imaboma ke siyathemba batawufona kakhulu boma ke stoko nathi sibeve kahle yena bakithi kuna indzaba yokuthi make abe sishi wabe vele ukhona imake lokhanza ukuthi uba sishi ndalo noma mhlawumbe uyayikhanza isiletinye into takhona usuke athulutwe ngemindvodza lakhaya azafike kulesigaba sale sibusho ngoba kube kuyangamani boma bonke ngasho ngaba nenhlitiyo lekholwa ngoba yiko vele bo manager labasalela lamakhaya nasemsebenzini smart boards then ngicela kuphetha emnguni kulamafuthu nkosiyamlelo wathinzako engabe kulendzaba yokusolana kakhulu ukhanze ukuthi lo make uphila impilo yokusola lendvodza ukuthi mhlawumbe ngaso sonke isikhathi noma endelo kuhle ukhanza ukuthi akwendeki lendvodza imtuse nakulokuthiwa kum-appreciate phela atokhuthatheka noma nawendelo kuhle nje lendvodza yahlela hayi wena nazibani baphathi isibili mhlawumbe bobani ngabe akusifaki isandla ekuthenini kube ngilomnye wabo lobangela labenda lokuthi ukhanze ukuthi make ekhaya ukhona angasiko ngekho mina nje ngibuka embhalweni longcwele kafishane bafundisi bami ngikhanza lokuthi lapha nakudalwa Adam na Eva wathi nakaniketwa lo Adam lo Eva wakhe kwathiwa ithambo lemathambo ami inyama yami then ngibona kazi ukuthi uNkulunkulu wase uyakhipha kule equation ngale ndaba yokusolana ngoba kwathiwa ngile nyoka kulomfathi lo wanginika yena wase uNkulunkulu uyakhweshisa kule equation ukuthi babe lokuthi lomnye ukhomba lomnye esweni lomnye uvika liso lakhe ngabe kusifaka kangakanani isandla ekuthenini make vela bese uyatijikela nje mina noma ngiyenza nje kuyafana lapha kukalanga umyeni wami ngiyabonga babe nkalanga welasi siyabonga simelane sibonge ngalanga ngicabanga ukuthi umuntu angaqala ngaloku la kuvetako ukuthi akwendeki yini ukuthi make atkhanze asishi ngekubangelwa ngilendodza nangibuka noma ngilalela loku lakusho kongalanga kuyingcenye yokusivetela kwekuthi lokunye lokungenda make abe khona angekho kungaba kuhlukubeteka ngilelinye lemaphudu lenginalo sitawulisinza ngalokulandzelako kabanti lokuthi lokunye lokwenda make atikhanze akuba kulesimo yini enzabeni yasensimini yaseyideni sikhumbule phela ukuthi umuntu bese kawele sonweni kuyawukhonjwana ngenhloko nje lomunye afikele liso lakhe indzaba yemphumela wesono nase kunesono simelane kude lokungete kwendeke empilweni yomuntu lokubi kodwa ke lo usesisola uNkulunkulu akoni
akazange akayoze one ngoba lapho isinkulumo kusho uNkulunkulu wona ngekusadalele Adam umfati wona ngekusadale inyoka ngisho sikube kwakungekho lenyoka angathi uEva betawa khona yini ngoba ngekho Eva Adam abeta uphila njani ngoba wase akukuhle usinto zihlale yodwana kepha ke yentelwa umsithi lo msithi na mani nginayo inkinga naye wena uNkulunkulu oyentile ngabe mina solo ngibambele kulamagama lo anginika wona asasomlalelo ngiko nje simelane ngithi ngumphumela wesono kungaze kungene sono simelane bantu bayenda noma ngabe yini bakhuluma noma ngabe yini baqabanga noma ngabe yini bakhohlwe kusukhona lehlelo lusimbile Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo siyakwamukela sawubona ninjani baba nalana nawe mfundisi siyaphila baba siyaphila nasi kakhulu khuluma naDlamini naye nina ngathi nihle nihamba noprofita kakhulu uNkulunkulu ubonisa tonke izinto lento lekhulunywa manje kuko ikhona baba kuyendeka futhi kakhulu lento yekutalwa umuntu losishi ibuhlungu kakhulu mina nje ngitalwa nguye uyabo ukhule njani uzofika lesigaba lesi kabuhlungu simala okay kabuhlungu kakhulu ngoba akangenelani nje cishe sonke lakhaya kude nje lokhona kunami kuphela nyalo lakhaya uyabona into le ngoba ugcina lento iseyanzana la kulabantu banongathi nabo bayabasiyishi uyabona le uphi babe nangabe make angilohlobo lolu uyabona ngingaqophela lento simelane ibuhlungu kakhulu uyabona ngoba nababe bekakusebenzela eJozi nakabuya lapho yena nentombi yakhe ngoba lona sishi naye sishi singangenelani nabo futhi bathilalele uyabona no kuyenyukela siyakuva mfowethu futhi lento noba ungathi uyazama uyayigudluta ngasipho bani angeke zoze ukhona ngoba lo muntu uvele uyindalo nje kanje akusiko lokho ukuthi uyathi zama yini uyabona into le Sidlamini njengoba asho nje nabamazibu ukuthi nekukhuluma kwakhe akakhulumisa umuntu nakakhulumisa ukhulumisa lapho nje bantu uyabona into le Dlamini kune sibonga kakhulu siyabonga Nkosi ngumfundisi wela songathuthi nze sikhele samanyova simelane sengine malangana lamabili amathashwana uphila kuleli ife na Swati uphila nemaswati na ungake ubuke labantu lesibabonako nalabantu labashayako uyayibona lento ukuthi isifesane nangasebenzisa igama leSwati lelinye sibhlungu phela sifesane sibhlungu sifesane jabula longasathi sifesane simelane into nje longe kuyichaze letinto ngiyadibona simelane siyaphutha phela nekuphela nangithi nje umuntu ngekuhlukubedeka ngoba nawusishi bantu labalaceleni kwakho bahlukubedeka angikonje nje abantu bekhuluma ngekuhlukubedeka bakunarrowishe bakuthinze kube kubili ngoba baqabanga nakwe lokubuyela ngesheya kunendlela ekuhlukubedeka kwabantu bakithi bahlukubeda nabodwana na utawuthi nje umntwana ukhande sekufike la phasevela angakaphumi asimake ngifuna kumtshela ngakahambi amcele nje ngicele nibothathe wethu ngiceleleni make aqhamuke nalombuto athi yemake vele mina ngadalwa nguwe wakho yini athi kulesi sikhathi angakhipha inyembeti tamahala tengwenya nakasukuma lo mntwana uqhubeka lapho aqine khona uyangicaphatha lo udlala ngami ngoba yalo so uyambe uyakwenza kabuya ubonani bese ushala amagama amanga kabuya ubonani akasemagama lamnanzi akusemagama lanesibusiso lawo umuntu ukhebhukile umntwana bakhebhukile bantwana ekhaya balimele indoda ke kuye kwendeka simelana thathe ijazi noma libhanje libeke lapha ecebeni
idliwe indunduma naku la kakubutile enkalanga kokuthi akubi khona yini kuloyo kokuthi madoda abe khona angekho ngilesinye setizathu lenda lamanye madoda akhanze angekho kanzi akhona uthethe umfati losishi. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sikhuluma ngamake lokhona angekho kuyendeka yini sebashilo labashayeli bathi kuyendeka watsinza indzaba lapha ngila sokuthi hey lo munye uba nginalihlobo nalo lomuntu manje lolo hlobo lolo luyinkinga embangweni sicela ukuxoxa nawe ehlelweni sawubona. Yini njani esinekani? Siyaphila baba njani wena ngabe ngibale sikhuluma naye? Sikhona baba ngagede mina ngicela kungadishe baba khona lenkulumo lengifuna kuyikhuluma le njena nayile yaleviki eliphile lathenziwa ngibabe lo khona ngiyaniva lehlolo ngikhuluma ngaso namuhla babe mabuza yebo babe mabuza kunalama nayile yathenziwa ngibabe mabuza yangithinta kakhulu ngoba mina ngilomunye loyimbewu yaloko kwakhulunywa ngibabe mabuza. Yebo khona mina lengataleka ngayo leyo ndlela le iyangisokolisa ngange ukuthi nyalo lekhaya labe ngikhona khona sengaze ngaphuma angikho khona nakhona ukuthi angaphumi ngesihle ngakuthi sekufonela abatali ngase ngikhishwa nje sinoma nyalo nje ngihlala esigangeni ndoba ukhokhwa ngibani bengikhishwa ngilabo umnakethu nabodadewethu bakhomba ukuthi wena awusiwa kabo bayasho yebo bona indzaba lenzala bekakhona namake but manje wanaka ikhuluma lenzaba wangafuna kuba seqinisweni kodwa nasahlaphelwa kugula wangikhana phuma nayo iqiniso akusho lokho kodwa still mina bengisolo ngiphila la ekhaya kanzima nje yabona nje lempilo angingathi kungayichaza ngithini simelana lento nangichazela ukuthi lento ayikhoni kwenda lutho kude lokuhle lengikwendawo noma ngathi ngiyafosta kangakanani akulungi lutho lapho makwakho akukhomba khona basekhona yini kude lo sakhona khona kusele nje bantwana nakhona lo ngeke bakuside ngalutho ithi bathi wena selana ngumsindo le wabona ngilomnye umlingani wethu simelane idindzaba letibhlungu lethi kepha ke besingasho noma sitithe dawule salikhambise sihlanganisa konke kodwa nje emangweni kukhona abantu labadzala la ngakhona kusondzele eceleni kwabo acele deluleko nathi angasithinza inombolo sithiniketile ngaphambili kokuthi mhlambe kube khona kubonisana sale kusitakala yena aqhubeke nempilo noma naku uthi wagcina akhulumile lomdzala ngandlule emhlabeni mane ke naso umkhomba umuntu somkhombe mathuna kulukhuni ukuthi kwenteka kanjani kulesimo lesi angithi sithe simelane ngilethe into letha kuthukuthela lo ungadi ukuthi lo muntu lokuthukuthela utakukhipha nini kuba ungazomkhanze ajikjile manje aqoba lelithuna akhiphela kubani Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo mlaleli nawe phosa lishe sivivaneni lamhla sikhuluma ngamake lokhona kanzi akekho 240610 sawubona ehlelweni Phakathi lijana siyaphila baba njani wena ayaphila cela kadisho okay uvumelekile khuluma nathi uyaphoda dala khuluma ngako namhla maziko ngoba sikhula nawuva abantu bakhuluma bathi umake lobamba umfana ngelinye sike esigabeni mina lesithi uyathi kube kwafamake kwasala babe ngakungona ngoba amathi ukhona umfundisi uyashumayela osisiwe loma kwakho nawuthi ungumati usho ukuthini nangithi ngumati nangivula imehlo bengina 8 years kushone mamncane kwathiwa nangima kwakho walahleka
ngathi nangina 10 years if I'm not mistaken wabuya afake Imphilo ngabaligugu afake Imphilo ngabaligugu bathi ngiligugu ndanyalo ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angiphele yagogolo yale ngimusho ngoba kube bekungekho logogo ngangibona ukuthi ngiyaphila kwathi 2012 waphindwa ngilahla kangangokuba akatisho bantu bami mfana mntana 12 years but na ungafika namuhla la khona noma ngithi ngiyakuya utafika athi ngakholisa ngakunika livangele wena vele lenhlitiyo lengikhathi kimi yapilelana cause ngingumphendule lambe kwalabantu ukuthi kodwa make enkulu ukukhulisa la ngikhulisa kona ngibhlungu ngalenvo leyo I'm trying ngiyazama ukwedlulisa ngoba kugcine kuvimbela mina impumelelo empilweni ngiyazama kumcolela manje ngifike ngilimala ngalesikhathi sekaDosi lamkhathi nabantu ngamkhulisa lo yabona mfundisi ngiyive ebuhlungu and ngiyeva lokho lenvo iyangilimata and isangilimata lokuthi indawo sitwayeni angadi wakhuluma lomunye eParliament wathi lunga seParliament ngengisho nathi sesiniwe ngilabo babe labangudli banibani ababoshwanga labo babe ngiyeva kuhlungu lenhlitweni ngathi uyati lo muntu ukuthi labantu banasikhathi lesiningi abondliwa ngeke lo muntu usuku wakutshela ukuthi wadingani ukuthi wakho lo mfana ungachubeka kanjani umodle wena ngalo kanjani akubude lokho makwakhe usho ngani ukuthi wakho lo mfana ndaso umshintshe esibongo namuhla awusapi isitifiketi sakhe vele lo mfana uye enkantolo bafike bathamboni DNA letinto tibuhlungu nasekhulunywa nahulumende atifavor nabantu atifavor kadingo lesikhule phasato siyadiva siyadala njengoba ngikutshela ngiyambonga uNkulunkulu ngiyiphatha ngiyagogona moya ngiphi ngiyindeka ngiyamuva ngalanga lokufisa kuhlungu ke ngalanga uye abeke info bathi akafuni iconze eqinisweni ngaliphela sine sebadala umfundisi nakakhuluma lapho uthi uvula inhlitiyo yakhuluma indvo lekhona empilweni manje bona bayayijubela bafuna ukuqinzetela abantu abaduna ngaso sonke isikhathi nala ngingafanele khona labantu labadala labashayabo siyalalela thina sifuna kuva ngawuthini sifuna kuva isolution sifuna kuva amagama ekuphila manje lapho umabhekele uthi futhi sikujanga akabuyi ngani la ngoba phela lokhu akusho ukuthi but naye lenvo naye kuliqinisa akakuthi akakhulume njengoba umfundisi akholwa ukukhulela eSwatini uyakhuluma ungakufihli khuluma lenvo lengiyo musa kufihla phe usakubangelwa yini ngiloko akubangela khuluma nenvo leliqiniso abantu labadala neshala sakadweni into sakha ngiyabonga siyabonga mfutsana ukhona uNkulunkulu welasi shano egocoda siyabonga sethi emotional letinto letithinzwa labo babe ngekulandzelana kwabo mhlambe ngacala kulena protect ngalanga uyabuda ngalanga njengoba sonke sivulekile ukuthi asibude ukahle lokuthi la emoyeni singasolayo ngasho njalo kodwa ke enkulumeni lesayikhulumile ngingathi mine ubonke la ngiyabona babili labashayile bakhuluma ngetimbo labehlile kuto ngicela kusho ukuthi ababencesi bekunene siyavelana nabo kakhulu ngikho sikhuluma ngato letinto ngoba sitibonile lokuhle ngaNkulunkulu nakasiholela entweni usuke vele afuna sitowe lapheka kungako ukuthi kubo abemukele sithi ncesi egameni ngathi makuvakala kahle nasokusho ngesilumbi kuthiwa on behalf of labo la ngoba kuhlukumedeka lokusimelana kwenta impilo ibe lififi ube dudane udilengisa nabo bonke abasukilengisa basithinze sitawukhona ukuthi sibonisane ngaloko lesingabonisana ngakho ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sengiyavalelisa nkulu mhlawumbe akavaleliso la sesikhumbude nanombolo leya
inombolo ithi 76043459 76043459 bangabhazi mnguni bashaye noma ke babhala umlayeto babhaza style ibuka ngewebuthoda imehlo ngalawo mlaleli ngumfundisi Dr. JV Mazibuko lami libido ngengivele ngwasibela sibonga uhlelo luthi impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo inkosi nayivumile sihlangana sebeletako uze usale kahle.